mu mezi abiri ku munsi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizaba bisinye amasezerano y'amahoro, byombi bizanasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi masezerano arebana n'ubukungu n'amasezerano kandi Amerika ivuga ko azakurikirwa n'ishoramari rya miliyari nyinshi z'amadolari rikozwe n'ibigo by'ubucuruzi byayo ndetse n'iby'ibihugu by'inshuti. Urugendo kandi ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa mbere y'uko ashyirwaho umukono. Muri ibyo kandi harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cy'umutwe wa FDLR. Amerika kandi yasabye ko u Rwanda guhagarika ubufasha, rero ivuga ko ruha M23 nubwo rwakomeje kandi kubihakana inshuro nyinshi. Ku rundi ruhande kandi RDC isabwa gukora amavugurura y'imbere mu gihugu agena uburyo umutungo usaranganywa kugera ku turere. Ibi kandi binajyana kandi no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage, kuyashyiraho kandi umukono n'ibirangira. Amerika nayo bizasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu. Kuva Trump rero yajya ku butegetsi, ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere ya byose. Umujyanama wihariye kandi mu bibazo bya Afurika, Musad Bulusi, ni umuntu rero usanzwe uzobereye ibyo ubucuruzi. Amerika rero ivuga ko mu masezerano izasinyana n'ibihugu byombi harimo u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ayo izagirana na Kongo ariyo manini kandi cyane, ari igihugu gifite umutungo kamere mwinshi, gusa rero ntirenze ingohi igihugu cy'u Rwanda kubirebana n'aya masezerano. Ivuga ko rero u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi, rukagira n'akarusho kuko rero rufite ubushobozi mu bucukuzi ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba kandi rufite n'uburyo buhamye rero bwo kuyageza ku isoko mpuzamahanga. Bolos yagize ati rero u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi hamwe n'amahirwe yihariye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, hamwe kandi no mu bijyanye n'ubucukuzi. Bitari ibyo gusa, ahubwo no mu bijyanye no kuyatunganya ndetse no kuyacuruza. Amasezerano y'ubucuruzi rero agena ko sosiyete zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi zo mu bihugu byinshi za Amerika rero nazo ziri gushakishirizwa kubikora. Amerika kandi ikavuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari imwe rero na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande kandi rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda ndetse na RDC ruzajya rurebererwa kandi n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari, rwitwa rero akaba ari ikigo cyitwa DFC, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Mu biganiro kandi biganisha kuri aya masezerano, mu ngingo zaganiriweho harimo n'izijyanye n'ibikorwa remezo hagati y'impande zombi. Amerika ivuga ko umutungo kamere wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukeneye ibikorwa remezo kugira ngo ubyazwe umusaruro. Muri iyo ngeri kandi harimo imishinga ivugwa irimo rero umuhanda wa gari ya moshi muri Uganda yiswe rero Arobiti Corridor. Uwo muhanda kandi ureshya na kilometero zisaga 1300 uhuza rero Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia. Nimwe kandi mu nzira izajya yifashishwa mu kugeza ku isoko mpuzamahanga mu y'agaciro iyo muri aka karere. Amerika kandi yemeye gutera inkunga y'ubukwa ry'uyu muhanda, ndetse ikindi kandi aho byitezwe ko uzuzura utwaye arenga miliyoni 560 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi ibijyanye n'amashanyarazi. Umushinga uhanzwe amaso ni urugomero rwa Ruzizi ya gatatu. Uru rugomero kandi rwitezweho gutanga megawate zisaga 147. Ni umushinga kandi mugari watewe inkunga na Banki y'Isi, umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi na Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB. Ikindi kandi ishoramari ryose muri uyu mushinga rigana nasaga miliyoni 450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangiye muri 2016. Byitezwe ko uzarangira muri 2024 ari kuze kugenda udindira. Ubu imirimo rero yo kuwukora byitezwe ko izarangira muri 2030. Uyu mushinga kandi uhuriweho n'ibihugu bigera kuri 3 birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaza rero u Burundi. Mu gihe uzaba wuzuye bizasaranganywa amashanyarazi. U Rwanda kandi ruhabwe megawate zisaga 47. Hanyuma rero izisigaye zisaranganywe ibindi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, zikaba rero ari megawate zisaga 147. Ni mu gihe kandi Bulus yagize ati rero hari ibikorwa remezo bindi byitezwe bijyanye n'amashanyarazi. Urugomero rwa Rusizi ya gatatu ni ingenzi cyane. Hari n'izindi ngomero kandi zatanga amashanyarazi, habeho rero imiyoboro ihuza impande zombi. Yagize ati rero hari sosiyete ziri gukora ku by'iyo miyoboro ndetse no gusaranganya amashanyarazi. Hari akazi kenshi rero kari muri urwo rwego rw'ingufu, nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Hireberebana rero n'amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora gutunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro, guhera ku rwa zahabu, hakaza rero tantalum, hakaza tin ndetse na coltan.
izo nganda rero akaba ari mu ruganda rwitwa Gasabo Gold Refinery rutunganya rero zahabu, hakaza Power X Refinery akaba ari uruganda rutunganya tantalum, ndetse n'uruganda rwa Lunas Mercury rutunganya rero tin, nkuko aya makuru abigaruka. Iyo amabuye y'agaciro yoherejwe ku isoko mpuzamahanga adatunganyijwe, igihugu cyayohereje gicibwa amande yuko cyohereje rero adatunganyijwe, byanarangira niba ari korta rero yoherejwe mu ruganda ruyitunganya hari n'andi mabuye avamo. Ikindi kandi gusa rero icyo gihe igihugu cyayohereje ntikirakabarirwa agaciro kandi mabuye, ahubwo kibarirwa gusa igiciro cy'ibyo cyohereje. Kugira ngo rero byumvikane neza, dufata urugero rwa korta iyo itunganyirijwe mu ruganda ivamo tantalum, ariko rero ibyitwa umwanda wayo nicyo twita rero phosphate ikoreshwa mu gukora ifumbire mvaruganda. Havamo kandi n'icyo twita niobium ishobora gukoreshwa mu gukura ibyuma cyangwa se no mu bindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka capacitors z'imodoka. Ibyo bivuze ko rero umuntu wohereza mu mahanga amabuye adatunganyije abihomberamo cyane. Urumva ko ibyo bisigazwa bindi bigira umusaruro ndetse bikanabyara ibindi. Reka dufate urugero nko kuri zahabu, iyo itunganyirijwe mu Rwanda isohoka rero mu Rwanda ari umwimerere ku kigero cya 99%, hanyuma umwanda wayo niwo rero uvamo icyitwa umuringa cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyitwa nka silver. Ibuye rero ricuruzwa rigakorwamo imitako. Kuba rero u Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro rwunguka kandi kabiri. Icya mbere amakuru akavuga ko ari uko iyo ucuruje ku isoko rero mpuzamahanga rudacibwa amande yitwa umwanda kandi rwasha ikindi kubyaza umusaruro bya bindi bisigaye nabyo bikaba byagira icyo ubikora. Muri aya masezerano kandi y'ubucuruzi asasinywe hagati y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu kivuga ko rero ruzungukira mu bijyanye no kongerera agaciro amabuye. Bivuze ko rero amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba ari narwo kandi ryohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika avuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibyanya byihariye by'inganda rero ku buryo hashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Kugeza kuri ubu ngubu rero u Rwanda rusigaye rufite rero zimwe mu nganda zikomeye cyane zitunganya rero amabuye y'agaciro, akaba ari amabuye yoherezwa mu mahanga ndetse byinshi bitandukanye mu bisaguha kuri aya mabuye nabyo bikabasha kugirira umusaruro igihugu, by'umwihariko rero mu biba bibyazwa umusaruro no mu zindi ngeri itandukanye. Dufite rero uruganda rwa Gasabo Gold Refinery, imwe mu nganda zikomeye cyane zitunganya zahabu hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse urumva ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda binafitanye imishinga irimo yubakwa rw'urugomero rwa Rusizi ya gatatu, hakaza gutunganyiriza amabuye y'agaciro mu Rwanda, hakaza umuhanda wa gari ya moshi mu mushinga wa Robiti Corridor, hakaza u Rwanda kandi mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga. Iyi akaba ari imwe mu mishinga itezweho kubyazwa umusaruro muri aya masezerano hagati y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi rero zikaba zigomba gusinya amasezerano rero, ndetse ikindi kandi mu gihe kigera ku mezi agera kuri 2 amasezerano namara gusinywa hakazahita hatangira imishinga rero irebana n'ubukungu, aho byitezwe ko ari amasezerano agomba kuzabyazwa akayabo kama miliyari ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu birimo u Rwanda ndetse n'ibishuti bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko by'umwihariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari nayo izungukira cyane muri ibyo ubikorwa. Gusa rero mbere yuko ayo masezerano ashyirwaho umukono, impande zombi hari ibyo zisaba kubanza gukemura, birimo rero ikibazo cya FDLR ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikindi kandi Amerika ikaba nayo isaba u Rwanda guhagarika rero ubufasha ivuga ko iha umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwakomeje guhakana ibirebana n'ibyo birego rero bishinjwa igihugu cy'u Rwanda ku birebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero ikaba ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo rero izagirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gice cyayo kinini cyane, kuko ariyo rero ifite umutungo kamere mwinshi. Gusa rero Amerika ikavuga ko itagomba kurenza ingohi igihugu cy'u Rwanda, kuko rero umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ku ruhande rwa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika, Masad Boulos akaba ari umwe rero mu bantu basanzwe bazobereye ubucuruzi hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. N'umushinga rero witezweho kuzabyara inyungu ku rugero ruri hejuru cyane, ndetse ikindi kandi urumva ko iyo mishinga yose irimo umuhanda wa gari ya moshi, n'umuhanda rero ureshya na kilometero kari 1300 uhuza rero Angola, RDC ndetse na Zambia.
uyu akaba ari umwe mu mishinga ikomeye cyane rero. Ikindi kandi uyu muhanda bikaba byitezwe ko uzuzura utwaye miliyoni zisaga 560 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinga w'amashanyarazi nawo rero amakuru akavuga ko ari umushinga rero uzomba kuzatwara arenga miliyoni 450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi hari indi mishinga nayo igomba kuzatwara akayabo k'amafaranga mu kugira ngo ibashe kuba yatunganywa cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko by'umwihariko no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane turi kurebera hamwe rero ibirebana n'aya makuru arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na byinshi bitandukanye byitezwe ku mpande zombi.